Pak. Halo? Waalaikumsalam. Oh, mohon leres. Mohon. Aman kena. Tilia, Pak Kadus motret, balik deui. Harus nyari naon? Iya, boy. Tuh, amplop, nagrak. Nanti si boy. Kali nggak sih nata parah, Kadus. Tuh, 1 juta kan, boy. Aduh, lumayan, 1 juta. Aduh, bangkari nggak naon harus saya bareng Kadus. Bang, biasa we boy, jang segala pangabutuh, jang nyambungan, jang iyo ngalongo kaditu kadieu we teh hari pakadusnya biasa seueur keperluan. Ada hari itu mah. Boy. Mah boy. Masih ya. Nasihan ya Tidak jakolahu khairon kasiron, nuhun pisan boy. Oh, untung aja si boy, si baik hati. Nuhun atunya. Oh, Biasa kembela. Da meureun kege aya ieu meureun ka pendak. Lumayan kilikan ampok teh sabaraha kesina. Aing ketipu deh wae. Bye, kertas. 1 juta. Ketipu deh wae tah 1 juta. Ketipu. Assalamualaikum Mbak. Namanya Pak Tepang. Biasa ya nitip kerupuk. Sok, sabar ini. Genep. Genep. Tentu kena ditanya. Sok, Ya. Mbak, yuk. Tapi bagian nggak goreng ayo nak. Yuk mohon. Adek. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Abah boy sehat. Sehat. Kumaha ieu icanan pajeng? Alhamdulillah. Oh. Hari nyandung masih kene? Tah, ini mah rada pre. Pre. Aduh, ya. Naon Pak Kadus? Iya, Abah boy. Yang rada enak petuangan ngagale kerupuk. Iya. Ulai sama. Ulai sama ada kerupuk batur. Mau nitip. Oh, nu nitip. Mohon. Teu dijualan. Terus sama. Tadi jangan mah tadi nyebut nitipan. Oh, bisa udah terjadi. Palingan payu-payu. Biar nu dagang teh. Dus 1 minggu, kemudian. Pokoknya lah mau nitip mah aman. Pokoknya mau kemana-mana kerupuk mah. Aing. Kalau ngomong mah kayak nitip. Ya abi teh kita pernah ngicalkeun, Bah. Teu balik pisan. Bisa tuh pala ieu. Ya mah itu dijual mah ku aing bawa ku ngejaya lah. No. Mah tuh ieu yang bakene deui. Aing kaleuleut. Rekan-rekan Pak Kadus motret. Nah, malam ini lagi meronda sama siapa ini dia? Saha? Ciok gitu. Oh, Ciok. Tadi kumaha tadi? Minta THR. Untuk THR gitu, bawa kayana video call. Di mana? Di mana THR-na? Tapi ke pemerintahan. Di ke pemerintahan. Kalau sok menang bel, tegas 2 tahun yang tahun ayeuna. 100 juta, nu kemarin mangan 3 kali. Pan karek 3 bulanan acan karek tahap hiji. Kedeui tapi ke akhir tahun.
Kan kemarin 4 kali pengen 3 kali. Padahal mah sakit tuh lah di 3 bulan, tikarek 3 bulan. Tang, oke mah berlanjut terus. Oke. Pakai naon duit nak? Pakai beli baju. Waduh, beli baju dulan. Well lah tuh, Berat begitu. well gitu. Well lah tak. Gitu. Well. Duit tuh minta. 100 juta datang. Oh. Jatuh THR na ya. Sakit lah tah. Mana tah? Tah, nya. Diberi 5.000 tah. Iya, target duit. Gitu ge. Enak bobo di mana? Di dia we pindah. Di mahan embung di mah. Imah di. Wah, Ge. Di iya kalau betah di pos ronda. dak kerbubur. Buru di mana? Moren. Heeh. Wah. Nah tuh, baik lah tuh baik. Bye bye. Muah lah tuh. Assalamualaikum. Muah na tuh mana? Nah, Muah. Lewat muah lah. mama sayang.